Kuse bafethu khamba kanjani lapho angithi nalazi udaba bafethu enye futhi episode eyeKidem podcast brought to you by Injeza TV. Bafethu angithi ngiyabona ukuthi njengoba besithembisile ukuthi manje njengoba sibuye solo kuswakhipha kanje. I'm sure ukuthi ku last episode nimzwile uTrikhalazi makathi no cameraman lapha naye nobuso bepeanut butter. Yeah bafethu, so namhlanje sivele sathi yazini la bafethu kuinjeza icrew yethu from ama cameraman nama host nani bafethu akulona italent elilodwa esinalo maningi ama talent. So today sina one of umjida osipana kwicrew bafethu kwicamera crew ngemumva yena ke lo cameraman lo bafethu engikhuluma ngaye, but namhlanje akazile njengo cameraman uze namhlanje uSeshmane baba bathi uSeshmane the Kasi Rap God all the way from eFosloras e2080, but uyeke ozosho bafethu ukuthi ubani wakuphi. Mfethu khamba kanjani njayami? Hayi ngimnandi njayami Mfethu ma file kamba kanjani wena mfethu? File abangaziyo bayasho lapha ukuthi nayi lenje emdaku uSeshmane bafethu bathi roda abangaziyo ezombe bankena ngobokhabokha abanye bathi bokhaman. Ya nangempela bafethu bokhaman. Okay njayami, thanks for the intro. So without any waste of time mfethu sizongena nje sihlikihle sibone ukuthi kasona siqalaphi mfethu. So mfethu ngicela ukuthi usithathe usibeke nje kwijeni yokuthi uboka ubani ufundephi ukhulelephi before sizongena kwile main le esize ngayo namhlanje. right. Njami Kidem uyabona uboka ntwana umuntu intwana ozaluleva la eNelspruit la yini konje Natal Spruit yangithola uzalilwe lana ngazalelwa va izombi yangithola ekhoze yabona. Yeah manje wonke umuntu ungazi ngalokho intwana ka Rachel lena khona bafethu abangaziwa intwana ka mara ngakhulela kuphi enyokeni yangithola. Ngaphinde ngabuyela futhi ngala izombi ngaphinde futhi yangithola ngabuya ngabhethwethu juba sengingaka manje yabo. Yeah vele siloko sibatshela kancane ukuthi uSeshmane ukuzabe ngaka yenzakalani yethola. Alright. Njayami, so ake singene la njengoba uthi uzalelwe eNatal Spruit ne. So mawuzalelwa eNatal Spruit wahlala eZombi wamuvela ngapha enyokeni waphinde futhi wabuyela futhi eZombi. So mfethu omunye umuntu mhlambe maybe uyasho ukuthi Stouterkent ke lo oshaba ngegraph kangaka like usise 28 iswa le naleso awusibeke kahle mnganami ukuthi from ekuhlakanipheni kwakho mawuqala ususwa iZombi ulethwa la enyokeni wakwenze njani uphinde futhi ubuyele eZombi ngoba sobuye ngapha futhi? Hayi mfethu ngicala kahle sengicayile ngabhethwethu yabo. Bengihlala ngabhethwethu lokho kuyakudala ngakabi negesi la yabo, amapipe basafaka amapipe ngakabi namanzi emzini sesomkhukhu oyi1 yabo uma phakathini nje umkhukhu wakhona. Ngiskimenya bathu sniper usibuda nalo siyabonga shout out Njayami yabo isasipana ngayi sadla amadola ngala ethola. Fair ntwana ayisikhula kodwa sidlala amaqomboza zonke lezi zinto lezi. Usniper bonke amajida bebakena ka usniper ukuthi makavela khala endlini ilo mntana ka beauty lo lo mntana ka beauty makuvela umntwana akhala nje bathi lo mntana ka beauty bese khona le usiyabonga lesukudokotela manje Njayami yabo hlale sibambana ke la uqhuma isikiki endodeni lapho ya yenye lenkani yomZulu manje nami yabona ngilezo nami ngihlanyela imuva ngihlanyela emuva mngani wami yabo. Bese ngathina okay siyadlala sinamajidi wazi ugame asisakhulu yabona. Umunye ugele bathi ngeke ngimbize ngegama yabona. Lo geli lona mfethu wafika lo mntana waza kimi ngamasimbi wena indaba zabo cheri bayachwentsana ngamkhuza ngathi mfethu angina amantombazana ngizokushaya. Na ugebe uyazongithela ngenhlabathi sakhula ngiseseyintwananyana ilight inyana engaka ngithola mangithela ngenhlabathi lapho ke ngimjumpela khona ngamhlafuna lo mntana ovutha ubhuti wakhe ke lapho makayovutha ubhuti wakhe intwana bathi uxoli ayangazi ngicova shout out intwana yami yeza le yamuxoli ende ngizumisa iseza bathi kiba ngisho bekune shop bathi kusemashanganini le phansi ngitokhina le ntwana ka Albert yeza ngadonsa istina ngasivalela ngayike lapho ngatazini le ngizoyibonisa ingazi kahle uza nalo cheri wakiwe futhi ngimcounta ama steps angaka jump in strata before afika ngayi thema kade 1 2 ngasiphosa le stina ngimshala emhlathini kulu ukuthi uphansi untwana nami ngiyabona sisintwana ngisathukile ngazi ngiyabaleka nyapi ngemzini mangifika magogo uyabona nje hey ngathi yatatazele ngithola akumtshela ukuthi kambani ngithi sana
contaminate Islam like Islamu mashaya nalabathi ukukhulu mfethu ora rest in peace da yathola ngibalekile kwayo ngitshele ngithi time mama kuso late azini ngena ngapha endlini imali festival mina ngizoya lapha ngathendela abantu intwana ifika nabazali bayi full family house yangithola bayangena la mabangena kanjalo bashiya leyo complain mina ngiyafika file mase bacethe ukuvama ngifika uMakhrizo umuntu wena hayi hamba kumama wakho wena buyela lezompu ku Rachel umama wakho ngithola ngithi hayi file magogonyenzeni mina ngoba ngisukelile lo yamuntu bathi wena bahlale bakusukela njalo wena ngithola ngithi hayi Makhrizo wami file ngizomamela umyalo wakho hayi ngachifta ntwana beku 2004 ya kushifta kwami ngathi zombi 2004 lapho ngithola nesiya ngashiye sihle kanjani ntwana bathi uAmanda mfethu shout out nomntana nami usesekhona yabona manje unongibuza manje wena ngisho ngibaleka wayizombi lo mntana ngidaya yasipriye la ngithola hayi fele nje ami sisiqhubeka hayi ngathi zombi kufika kwami ezombi ke ayingashintsha ntwana la sengicaleke angisekho kule ganga kabantwana manje sengicale benze sinya lephezulu lapho ngibona uPronje hayi spam uPronje ngambamba at the age of 14 15 cala ke uKapi ke dala sengiyiphatha vele uKapi yangithola so alright enja yami mangizokuvala nje kancane sizoqhubeka maybe abanye abantu bafuna ukwazi ukuthi uPronje yini yabo because like mawuzothi at the age of 15 ubobamba uPronje hayi isibhamu so like umuntu like sekafuna ukwazi because omunye maybe angayitshela ukuthi mawuthi at the age of 15 I think but uPronje yasho ukuthi okay maybe mhlawumbe uPronje igama lesigebengu maybe igama elobugebengu elisho isibhamu uyathola yeah so like mangabachazela ukuthi yini uPronje then hayi uqhubeke ke futhi mfethu le ngendaba yakho le gama lithi Pronje besichafela ini aboma oledi ngathi ndoda siphi isibhamu uzobona yabone kahle ukuthi esani isibhamu samampela ukuthi lesa sibhamu lesiya iiron gun yabona iron gun le namahlwayi ngathi amahlwayi obhayisikili kanje yiyo le insimbi yona mongayazi ungasazi isibhamu sinqapha vele nginqaphisele sona ngithi wena phansi lapha uyayikhipha le ntuzana ibhelas manje uyayikhipha ngithola uyayikhipha wena uzobona ngathi isibhamu samampela iyo ke into besibangena ngazo ke lezi ke besidumile kasi yabona before isibhamu sasifunda nathi kusini yazi amakhotmani wethu asikhulisayo yabo mawuyibheka ufunda kuyo ukuthi hayi nami engafana naleli yasemzini bene kuyiphethe boma 8 amafoni ngizibuze kusadume yini ama V360 L6 yini nama chocolate la uyathola ya kulapho nami ngathini ayish one day ngifuna ukuba njengolakhi yangithola le yasemzini vele rest in peace yangithola akekho izompo ongayazi mongayazi uyaloya le yangithola hayi intanga yakutshela yasuka from Dafe yabo lempilo le ukuthi useshimani even aku rap abantu bathenda ukuthi wena yini uyisigebengu na wamculo wakho hardcore so yangithola ngidide wingakhona yabo ngeke ngishintshe indlela engiyo mina nazo ayi mfethu so awuthi yami ngicela ukuthi ungibekele kahle ke la mfethu seshimani ukuthi lo Pronje lo at the age of 15 ubuwenzani ngawo because siyeza ukuthi okay isibhamu samahlwaye mawukhomba vele umuntu ngathi samampela kushuthi vele ubukhomba ngawo lo Pronje lo uyayithola lento yeah so cula ukuthi like usibekele ukuthi like lo Pronje lona like ubuwenzani ngawo abona kahle kahle ethi ngitshele ivari yabona iouthiyazana lo Pronje enye outhiyama bathi uBhanyaza ihlale 2 beku cheese boy la uthi le nezami mina nale yami umacala bathi uDukesi yabo pick up impintshi yami wena uyazi dodoti ngithola ngiyini ukuzana lo Pronje omnyama yangithola ukuze thina sithole omunye osiva lo mnyama agcine sekuwami uhlala isigubhini segesi lapha yangithola Bhanyaza makazana lento le iround mesingakalazi yayithola iround ukuthi vele siye run besinokuthi masema tripini eMarray Park yabo sizibambele lentwananyana lezi ezincane yangithola ngacala ukubamba inkunzi ngale out uBhanyaza itintanga aningikhapheni ngiyala Eastfield la siyakhuphuka sinamajita masifika lapha yana crossa nje sigange nawo ama oledi uvela ngapha yabo lihlathiliza elithulwazi iphumele istrategy selithulwazi liza kanje yeza lo mole sine ama chance Bhanyaza uthi amajita nayifuna imali sithi imali lo dasayifuna i31 ngaleso sikhathi sifuna imali yotshwala amajita leso atshela ukuthi amajita siyophanda Bhanyaza nzobanjwa thina vele hayi do or die yangithola besenza noma yini yangithola sine fede hayi asiyeni lo mama lo masifika oyiwani wenzani ushaya 69 ndamina noBhanyaza sisiyaphi siyacrossa siyadlula siyale yangithola sifika lapha yana siyabreak uBhanyaza makafika thina sesisemuva ngalo mama kula uBhanyaza lo mama sekeza ke la ishintsha khona futhi thak yangithola
sesiyeza sina sagijima emuva uphethe ikapere ngaso sikhathi uphethe ikapere sesagijima mfika lo mama lona sibuzanga ukuthi sishaya imqolo ya sigwaza lo mama lo sigcina phethe i-wallet nefoni uhlanganise kanje yabona into asiphethe ngathi ukuhlanganisile ngigcine ngezandla amazi yaphezulu asisabonanga ukuthi i-wallet samisa kanje tetanga tuke shayitaca ngala ubheke ngapha kulendlu le ukuthini ulayite wena ngethosha ubonthi lento lezi azwelanga le masi clubs sithola ifoni kuphela i-wallet asithola ide wona mama uyasijwayela kahle wena kahle awusazi wena sathina izini majita simthinta 10 lo mama lo asamshaya ngeyikhali ngithola manje sesamganda simthetha hayi lo simethe imdlisa iteki uyasijwayela lo after lapho siya shift sesiya ngase ayishinda manje ngizodescribe nje yabo cash build yabo ngase police station la ipolice station la iFostorus yona le la sese cash build khona sihlanganwa na umageza nyana nje naye uphethe isikhiya naye uceda ukushaya usuzakayo ushaya ama steps ngathi udakiwe sidalo amajita siwa naye lo Thema kavela lapha amadala kumnyama futhi lahlathi ngathi inindundumanyana enhlabathi sifele sama ngalo kwenhlabathi maseka la uve ngento eshisayo ya madala sambamba sethi gembu wawaphansi hayi nenkani kodwa liya ibambe lesikhwama lesi sinephepha kanje ayisayigwaza lesa sandla naliya muntu ke sayigwaza upanyaza ngisho manje le yami loku impointile kanje ijona madala ungalinga usibheke wena limbambi kanje la uthi yami samgwaza isandla umadala akaphumi lesi singapha sine coin ngithola le coin lonke salichithela phansi salivonca ikhona khona sasalidobha nakusasa kwakhona masidlula lapha se roundini futhi sohwebha abanye sisiyale same place athola boma I think boma 20 something rand sada buyini izolo manje sichubekeni sesiyobona phambili ukuthi kuyenzakalani yangithola iPronchi ke mehlupha ngapha adopt omunye osilver ke uPronchi ke lo mnyama soko wami ngazicelela ngathi emachita lo owami lo kuhlele isikupini segesi lapha kwami lapho uthi manje yabo khotmani yami amakobolo yazile ulakhe mina ngizisibone ngoba ngiyayazi impama lapha ishaya manje lapha yangithola ngacala lapho mina ntwana ukuthi azini ngichubeke ngizenyile yangithola asichubekile madoda yabona amakhulunywa bafethi ngama wrong turn amakhulunywa ngama wrong turn bafethi ukukhule enye into balelami ukukhule enye into ukukhula mfethu shoot like nje hayi listen bekumagwaza nje yathola kushuthi shift ingena kayi2 mfethu ngela ngeli1 uyathola so mfethu lento lena mfethu mase sikhuluma kahle the way oyibeka ngakhona it shows ukuthi like kuleminyaka le obukuyo kunabantu obukade ubonela kubo benza lezi zinto lezi not ukuthi like into ebisukela kuwe nje ezumfana omncane so like labantu laba kade ubonela kubo lezi zinto lezi zenzeka wena mngana ngoba uqosona kune uncle lakho iGrotmani obuwazi ukuthi yabona le yabona lezi zinto lezi engizenzayo ayi yofaka omunye ugesi le nani yathola like labantu laba kade ubukela kubo nje yami ongasibambela nje maybe bona if maybe you feel maybe free ukuthi ungabiza ilo amagama if maybe I feel free okay mhlawumbe ungalivala ne yeah but mawungasibekela fethu like inspiration yakho kuyo yonke lento le ubuyithola laphi fethu like at the age of 15 years zombie abo Pronchi yathola ayi mfethu ngizokutshela abaningi ezombe yabona bazokutshela ukuthini mabangibona bazothi wena amakobolo yabona bese bangibiza ngayo lo gama leli manje wena ngintwana encane ngasikhathi le yasemzini akekho ongayazi lapha ezombe ngithola nase Bosberg even Bosberg izokutshela ukuthi mina ngokushaya phakathi ngokushayela ngaphandle mina ngisingibhari yangithola manje bazobabalo bathi makobolo ngikhula nalento le ngudark shoot lento kalakhi bayibona kimi ila kimi yangithola yasuka kanjalo ubani kahle kahle umakobolo ngizowabiza fela amaGrotmani yangithola usibedlela bayamkena bo umtsophi yabomviko kholeni ubani uNtlingosi ngadana yangithola abo stocks tough guy stocks vele yangithola amajita bhaya ngithola kulapho nathi bona bebazibiza ngani ngama bacala bathi CCK yangithola crazy criminal killers bona amaGrotmani wethu khona ama CCK amancane ezinye intwana nezithanda izinto nazo yathola kulapho nathi senzani sesivula yini igama lethi Peron yazive ezinye ziyaclaima zizona yemi nami IPP ama IPP wazi ukuthi iPeron ndoda kenzakalani ngePeron uzokhuluma ngePeron ongalazi uzathina ama Peron from the roots yangithola nazo so njayami mawuyibeka ukuthi amaGrotmani lawa awasekasbi wazibiza ngani okay so awuthi si focus kulo owakini
straight yathola singabalandi baba ngaphandle cause angisho yamazi angithi maybe mangizobuza maybe ngalabo abanye maybe yamazi omunye uzothi mina sengishintshile lentwana kaMakobolo yenzani uyathola so athi sikhulumeke mawungasichazela maybe uMakobolo one of ama inspirations wakho like may his soul rest in peace like ngoba vele bochazile ukuthi akasekho mfethu like mawungasichazela ngaye bekuwumuntu onjani uyayithola and like if bekuwumuntu onjani like into wena mfethu engifuna ukuyithola like la ukuthi like lo muntu lona mfethu like mozoyenza like lezi zinto at the age of 15 apha la kushuda lo muntu lado bona kuye impela hayi ebethi mayengena caca impela hayi bekuyisilwane siwild mfethu ubona le ntwana abanye babo bayasazi story ngisho liya behlafuna amagroup liya eBosberg prison ulakhi makazokhuphuka nje uMakobolo from epolice station bazofihla izinto eBosberg bathi nalo mfana kaMahlangu hayi uyeza lo shekha uyeza lo mfana uzothatha konke lo and hayi liyana ngenduku joyivule lazi la uthi le be brilliant ngani ezinye izitori zakhe kuba ngathi imovie mangizokutshela ngithona khona indaba bathi kuse-Eldos yabona lapha e-Eldos sikhona i-short pin ayingeni isho i-club yabona ayingeni i-short pin kunama lento lezini ama-Sunday yini ama-Sunday chillers babeka i-prize la yathola i-prize lemeli win le prize le ale yasemzini yangigcwalisela la i-prize ingakawinwa yabona i-OTM uSkoshu or la yathola thema kade intanga seba announce lapho uthi okay isho ngisho seba contestile labantu yonke into yabo bayenzile ngithola i-prize naye lapha yasemile manje uyi-one wabo ahambe naye hayi i-prize ayisekho ba ihambi uSkoshu uthi yena inja yami le already endoda liyakile ngibona iphethe i-paper bag emnyama ngathi yabo cherry i-paper bag yakho ngithi i-paper bag musi bathe bafuna i-paper bag ebhikeni lapha ya i-paper bag emnyama ngazi abangazange basasho ukuthi phakathi kunayo kunama prizes badawu lakho vayina ngempela mangifika eJardini mangidawu nayi le bag yase-Eldos lapha ekamereni lapha ngabona lapho udali awuthami le hayi namasimba le yaJulia even intwana yakhe yabona incosi yakhe hayi jo incosi yami straight uNkosinathi intwana yami ngitho nayo le kimi ngithatha njenge-Hotmani ngithatha njenge-time ashuthi yonke ingqondo kaMakobolo jo ngiyayazi yonke intwana yangithola naba laswaya nabanye ababhayi banokuthi wona ndoda khona uthi ungifanela naye ngithola ufana nolakhe ngithola and mina ngijumpisile but angikho that way kantwana bo but mina angazi ngaboshwa bafethu ngaza mina le prisoner angazi ngaboshwa ngisinga ibhari mina ngazi ngaboshwa bafethu hayi alright sijambele nje kuleyo fast nje yami sisticke fast ke alright so sisaqhubeka mfethu like nale ndaba yakho wena mngani wami like ukuphi khona la mfethu oke khona wathi khona maybe mawungena wabona ukuthi ayabona la zingishubele la uyathola maybe washo ukuthi yabona la kuphi la like ngasho ngithi into owathi mawuyibheka wayibona injenge horror kule minyaka wena okuye yabo washo ukuthi hayi no kade ngisidala but yabona no why kubi uyayithola wena mfethu azi mina ngizokugoqela yona le le yabona ukuganga le mfethu akubhadali yabo sinamajidi yazi mfethu uyabona ukuthi ngitshele ngacala ukubhema indanda yabona ibottle cop indanda 2007 ukuthwasa kwami ngithi ngisaliqala 2008 ukushona kwe-Old Lamvele ngithola khani lapho sengilibhema ke kamampela lapho ngitshela ukuthi azinzi ukwabona ugive up utshela ukuthi azinzi tech noma ngaboshwa kuyafana musi ngithola ukuthi ngiyafa le phambili sesinale ngcondo ukuthini every Saturday asayele ukujive thina sesilokuhlupha abantu manje siyavonqa siza konke ngithola sesithathela alentuzana kade the day 2009 before ngizochita ngizela i28 yathola ngafika la 2009 ayisinamajita sathathana yazi into ukujuthana si6 lapho yimi uJabjabu uOr uJabjab yabo yakabu uChuck Zero intona kaChuck Zero ngithola uChili uJuxi uDukesi ayisiyavaya wena mfethu yabo sinamajita sajuthana sithi asiyobangenani masiyehla wona mfethu siyachubeka ngalendlela uJabjab ipitime lakhe elibhodile aleka ncwatshwa nokuncwatshwa untwana uthini hayi majita ngizovaya nani seroundini thina siyala sithi intwana wena uzosifakela iqobo sala thina sizovaya fela izinto masibuya ngaye sikuvalile ngaphandle sibridge izinto ebamba wena sizokubona mesibuya ayintwana Foster fasisi manje angeke mfethu uzovimba untwana emphandweni yathiwa sithi afela sivaya mesivaya kanjalo jike enye yasemzini nsona nayo man mithanda
ngesigange sonke ejardini ngiyithola ngathi feel something ithi intwana mina ngicabanga ukujika vele ngithola angeke ngisakhona ukuqhubeka nje phambili sithi hayi wena vele sala yangithola ayisichubekeni ke sinamajita sithi and spread view guidance ngaleso sikhathi ngala wena ntwana ngisho yazi ngale ikasi masojwayela ukuvonca upopha sobona ngathi sekasi lakho suyazenzela noma uvaya usathukanga ngiyathola sengathi umuntu wala masiyehla lapho kusho ukuthi ini ikagasi primary yabo lesigela bathi ikagasi primary school sesihamba kuleso start siyayihla straight siyale kulapho ke ntwana ayilashuba la vele enye intwana ngibona ukuthi yabona usathane masekala ngekumvima vele enye intwana ngisho ukuthi njengokuthi ivela ngapha next door iza kanje thina siyale yayithola mayalele masiyale izaka ishama headset ukuthi yabo ukuthi yeshop intwana iyala iduze bayithina sambe ngathi ama emergency angale kulinye side thina sihamba la mina ngihamba la le group le ekuza le ntwana so yayithola ayachubeka amajimbusi vele ayavana athi hayi amajita khiphe vele izinto ashintshela umfana khiphe ikapere mina ngiliphethe kimi 3 star yayithola ayangazi content edlula uyomela le ngoba nyabona thini bayi2 umfana nomncane wangayisiso bayi3 esibulala lo mfana yabo ayi nyomela esayidini content ibheke SLC khona iSLC ama container la ngoba ama phone lawo ngibhekele kuna authemile survey lapha izimili nakanje lapha isibhekile ngithi access ay manje ngeke ngizongamemeza amajita ukuthi emergency check the weather bamba phela amajita azasondelela ngithi esani la manje masondela ngithi ntwana mamele amajita bhekani khona awuthi sijajile lephezulu le ata amajita uyazi wena fok uyadlula nokudlula ngithi emergency ngabamba mina inkunzi nini ngakayibambi nini inkunzi nini ngisahamba naliyana ngakabamba inkunzi baqala ukusibambe Londale before la elentuzaneni la Sprayview hayi fele ngita manje kuyafana hayi kanti sizohlangana namajita bonke siya kwenye shop ngale ngasemhlangeni le shop le sisofunani imaterial yokubhema izolo yathola masifika la ayi man sibona le moto yabona iyadlula ithi shas ithi R mangithi clubs ka left nile intona le lezi nje lezi ezithu ceda ukungitshela amasimbe yayithola ngithi ama chance shubi libhemile ke manje nawo ke ulumfana uvuthile ele iyaspointa lo mfana kula sidabuka khona ke umuntu ubamba indlela yakhe umunye uyale omunye uyale mina umacala wami ngibaleka nawo utukesi ngoba le ngitshela ngayo Taken bamazi ngo Taken ezombi abanini usinemani ngisho nimazi kanjalo kusese usinemani kodwa yangithola siyehle nontwana indlela yakho ni kanje sesiyabi siyemfuleni kulukuthi le phansi sifika lapha ngasho ukuthi kuyehlela ngathi isigodi mase simile sibabonela phezulu abantu yangithola ayi silahle ngani masifika lapha amawukapa swalahle sinontwana sijodayo lapha basibonanga kathi khona le ntwana zangalezi sibonile Juzi untwana macala nyamtshele tendoda khona abantu abadlulayo lapha phezulu bayehla labantu ile ndlela lena thina esiphume ngayo masibaleka sizoyehlela la untwana ngazi udakwe yini naye uthi kimi hayi ntwana labantu laba abantu abazikrisela ngithi ayifeli ntanga okay asibambane ngesandla ntwana sijumpile la emanzini sijumpa ngisho maye umfula wangapha lo wasisprayed yabolo sijumpile ngazi siphume ngala awuyasho ntwana uyabola amanzi phela ngaka sontanga adeke ahamba noma kunganethanga mvula la waya speed ukuyale bot lana no dayi mina lapha sizibambe izicina ntwana washa wadayi ntwana sakhuluma kanjalo sifa nje b sibanjwa intwana ezingangathi yathola ezingangathi manje yabo hey ayifana induku esayithola lapha ntwana usho ukuthi explain ushawa ngempama uthi hotman ushawa ngempama fela ukukhuphuka le ntaba sibasogolisile abajida yathola kafike enye isigora la uthi liya ivele yabamba mina ngalobhonzi athi b yabamba umaqala ngala abayi2 kanje ayasihudula ngamawukapu wethu kuyale phezulu le ntwana sizwaphethe la mawukapu uzole ukuthi na evidence yabona siyakhuphuka asibonthi ngale kunagcwele abantu yangithola sakho sijodayi labantu kuphela abayi4 abasibambile la bayi siyakhuphuka masifika la athi yebo laba umphakathi ungakanani mina nyaflathela ngibheke emuva hey lethama lengiphendule ngempama fa wena bheka le angisho mababhema inkunzi uyababheka ayisho ngiyababheka vele kanje yangithola ngithi ayi shubile ngibheka isky ngithi mhlawumbe umhlaba ngubona ukugcina abantu abangaka la ayi kusakhulunywa kusafuneka ini another 4 yamajida ngishabalekile manje lesitrata salapha sinjani siya round kanje icrew 1 iphume ngapha lezi time nemoto phuma ngale bo round ngala thina sithi amajida mhlamba escapeile yabo so sala sise bendini sithu sinontwana masithi clubs wonke amajida bawaphetha abo jukes bonke babuya nabo kanje babashanga icime ngithola kanje sithi hayi sesiphelele fele majimbusi hayi thiweni lapha hayi aziyeni madoda nina aziyeni ndoda khomba uthi sebabuza lo mfana
khomba ke ukuthi ubani laba ke mebakubamba inkunzi la eyishinde sibe si3 yimi nalamajita ayi2 yangithola bathi hayi mina ngithi uzongipoint umfana uthi ulo nalo wangipoint wathi nalo but lo udlulile yangithola engasindala ngathi hawo uNkulunkulu omkhulu jo bathi wena mela ngapha esayidini le party amakhoti manongalo washayisekela lapha ya kanje ayi jo amajita ngathi bashaya ngayi one touch yabona ibhola le one touch khala impama liyama ujabujab le yakabo Chuck Zero le or le yangithola sicima itelepala mayimshaka ogcina ujabujab la igazi lithi khona kilikite phansi lo omunye ubani uJukes kafentile yena ngithola maka fenti kaperi liyaphuma bayalithatha lo gaba balifaka la yabona ile spring le yanto mayithi qha ivaleka kanjani balifaka lana khona mayithi qha balibamba bayiqinisa kanje awaphaphama lapha khala ontwana makathi kanje akubona ngathi umsipha kanje inhle ka understand ngithola gcwele lapho ngaso sikhathi manje yabona ngithini ngitshela umacala ngithi intanga mina nawe basifile la mayisenziwe out la intanga siphume intwana labantu laba abakenti semfundo park amajito one mayangafa ukuthini wasithina siphume ezombi yabona yes file indungu uma nale ehati esibuzile ngeke espanini shithi off duty isibuzile esayidini sayishaya ngani sihamba ngesimoko lesi1 indoda sihlala emfundo park sihlala ezombi lana sizospina kuso ay qhubeka kanjalo siyabona amajita bayawashaya amajita manje sekiwa kule party le ukuthi babakhumula impahla yabona manje eyiwane yabothi ingaza manje sekasele ngengani ngeshotile yami bathi uchili manje isha amajita swabhema lewe yabona mara fair yabona amkhululo untwana uchili intwana ngaza liphume fair ngidalana ntwana sizofa la manje sini bathi nina after lana ngena nina yathola bakhumulelani impahla labantu bayabashaya labantu jo babona ngathi induku abayiva uchili ke nayo thema kaqeda kumshalo le yathi abayikhipha ingazi shithi wena ubanjwe icrew yakho ngapha ubanjwe icrew yakho ngapha ubanjwe icrew ngithema abantu le crew le maye kuchili siyangale kulentuzana kujabujab ngisho kasaphefumula ujabujab ke ulentuzana mina uJukes uchili bamshila phana ibani vele sicimile vele untwana vele yabodayilana vele awucimile untwana kufentile bayimeka lo mekeni lo beza kuntwana ke uJukes bamshala mina ngisine tuke intanga sigcwala iplaka silandele timer la lentwana sitshedi timer thina senzanga lutho sicela ukuvaya ayi manje ile yami yabona ngathi iyasha kancane ithi hayi intwana ubani ozokwena uzokhuluma wena ngithi mina ngizokhuluma ntwana as long ntwana basiphunyuka mabashaba sishaya intwana ayikuveli vele labo khada nje basisakhuluma kanye lishuliza kanye ngithi thanks nazo ke basiyeka labantu hayi ngitshela umphakathi wangalu yahlanya hayi laba bayeke sodila nabo leveni lengisi hayi mhlambe liyabrika ibrike kancane ngakule yami ifentile lapha estradeni uchili liya mali yaleli ibheke livela bheka kayi1 umuntu amahata ola emzansi corrupt yangithola brika kayi1 mali ngala vela shayiveni landlula ayi bashisha lapho bavulela kakhulu ngesibhaco lapho ngithe tukezi mayendlula ayabona ukuthi kunomuntu oshayiwe ayabona vele khona angisho le yathi ifentile estradeni khona basashawa lapha ende thina simile ngapha yabona sigadiwe nathi uthi thini singayindawo yangithola ilapho ngitshela untwana ukuthi intanga asivayi seva khabontwana la kuma time asimtshede ama time sesithina senzanga niki sigcula ukuvala hayi ma time udayi ukuthi intanga uzoqala ngithi ya masibeka kula time asithi time senzanga niki sicela ukuvaya njeni namadoda nenzanga niki sidana umfana wakho la angakhomba lapha ukuthi ubani laba mebambambile yamtshela indoda akekho la ithi lo isafa ngami futhi yabo ithi lo bekakhona but akazange ngibamba udlulile nabe labeni bashayana le time alithini ithi madoda mina ngazi ngiyanikhulula vayana ngoba nami ngiyahamba la ngizonishiyana labantu bazonibulala labantu ngiyanikhulula vayana mara angeke bavuma ukuthi nihambe free labantu yangithola bazofuna ukunibamba angithi feel time zonke amagunya wakho usatholile right yakho hayi nontwana mele sikekele manje yabona kancane ngithola sikekela ikona nje distance nyana nje ngithola sikekele masithi kona igate yabo basutwini sesiyibona vele kanje ngithola akulasi intwana sivulela sifake intwana flat yehla ntwana ngespeed ukale siphumule basifika kule ntaba egibelayo lezo sifake evumbuke hostel kanti simuva kwe hostel sakani sesingena sesihamba grand lapho ke ubuso ntanga sithintile lentwana ngempama ngencindi nani yangithola semele manje masingene ekati sishaya amakapi sivile kangaka disguise wena ngiyakutshela iperondo na meselivukile ngalesikhathi lese yabo ayisesiyabuya lento zama CCK zona lezi bese singasahlashani kakhulu nazo yabo sihlangana nazo amachita manje indaba laba round kanje kenzakalani yathola ayisita amachita sibanjwa abokhada mesibhema izolo ngale yabo zisithintivethile le bar lezi yabo phela hayi stress asikho hayi siyafana manje khona la esemzini uVicious fike eJardini sithola yona utema tota nani
Futhi siyabuzwa endleleni masize yabo sithi indoda ezinye zamasasa seshintsha istory sesele samasithi intwana zama-Savannah Boys ezangale Eastfield intwana ezisigandile intwana kabuhlungu kanjani hey leyasemzini uVishana iyaphuma isitshela ukuthi yovutha amajida le emashop le yangithola athe mangimile lapha eFront mangithi hey nayi inkwankwa iza kanje mawafika amajida kuthiwa indoda asambeni sithi madoda siyaphi bathi hayi asambeni madoda sithi indoda siyaphi sisime manje kumele explain ukuthi mesobamba inkunzi and leza amajida amanye wawo la awayibamba inkunzi yangithola amajida agrand but yabo sihlangana ukuthi sishaye igate sihamba ama trip yabona into zobumnandi sisakhula feel hayi sithi khali sisobeka istart amachimbusi kahle surrounding and ecabanga sibuye si2 amanye amajida sikawabona okay masahleli kuvela u1 uJukes le ngithi bayishaya ngokaphi la empontsini vele yena untwana ke sekayehla ke ukawa odiza kasibona ukuthi sithi Jukes umuntu uzivalile akuyehla kibo vele ngoba vele same street nabo ntwana awungena kibe ayolala vele sivesacabanga ukuthi le iyolala sithi asambe siye emashop intanga siyohema na masifike emashop nangu ujabjab yo yabona yini C118 le phone bathi roll on le yabo le ngathi round escreenini igcola amanzi lapha yabona amanzi escreenini siyabuza ke uround indoda wona manje uphilele ngoba wena babakushaya kakhulu abantu manje wasungaka indoda ecishe ngafa lo muntu umlomo ungaka kakhuluma naka cishe ngafa ukhipha ifone nomanzi lo muntu nomthinta khipha ifone sithi manje amanzi ungenile emfuleni uthi lo muntu nodame sekushubile ngalahlele emanzini ayi1 uthi lo muntu besekasela ayi1 angisho labantu laba ababadedelanga babalenga ngibalenga ukuphunyuka ngithola mhlawumbe yabona babasashaya untwana omunye abunyamala noJukes naye masimbuzo same thing yo hayi lapho sisine untwana uthi mina manje ngicine sengiphosele emanzini sengiphumela ngale ngikekele emhlangeni bese ngizinikele ukuthi mangifa ngoba vele bese ngifile lapha ya sithi hayi mara machimbusi hayi lento siyenzayo leyo ganga machimbusi mina ngiyacina ntwana ngathi lapha ngathi anyacina ngathi tuke ntwana boprontshi basele lapha yana manje besicale phansi ihlanganise yabona umoya wokuhlanganisa omunye uprontshi awusekho yangithola into zokuphatha ama-okap lezi azisekho yangithola manje sebona ukuthi hayi manje ayakusasiza ngasizwa yini ukuthi next year sengiza ngapho 2010 bese ki-World Cup lapho masengiza ngapho kulapho ke ngacale ngashintshanyana yangithola ngithi ngiyengashintshanyana bengisese ispinari nangayi yabona bahlukumeza khona lapho nalapho mara manje hayi sengomuntu ogrand bafethu ningathuki khulekile manje khulekile manje mfethu athi sibuze ke 2010 mawusubuya mfethu lo mntana lo obukhala ngaye mfethu ishisa lakho mfethu Amanda wamthola sekunjani mfethu wamthola engasekho yena ekhaya sorry or wathola sekhona umuntu wayesenyathele phambili iqala ngobhonsi hayi wona lo phone la ngaphazamisa ankeli hey mara bona mfethu ankeli wangiphazamisa la wena mfethu 2010 ngiyabuya ke ngapha yabona mangibuya akakazi ngiyabhema lo mntana ungibona nami lapha ngibuya kaSibiya khona shop abathi kaSibiya ngibukothenga iStuyvesant ngakabhemi lamajaka lento izamani khipha isitava ngala cha ngiyalayo habo ngani uyabhema ngithi hayi wena nobhuti wakho uyabhema musi hawu nami ngiyabhema mfethu sengimdala musi hayi mntana lo manje yabona sengifuna ukufaka ama-point wami manje ngithi mfethu sigcinephi mina nawe hayi manje yabona mntana yabona ukuthi hayi lo man awasekho ama-feelings wabona lento manje ukuthi hayi sisijole sajola sayenza yonke le nyakanyaka ethola ngithini intwana ngidazini mfethu hayi into yami le akusizi mfethu mamela la mfethu mina nawe siphilele but hayi wena ngisho wangibaleka wayizompi wena soloko washaya lo mfana ngestina lo ngale wahamba wathi uzobuya zange no even yokushaya iround yabona i-tweet bengasayifuni intwana extension 28 ngithola angabloma ngada fela hayi lo mntana lo fela ngibona ngiyamtshela ukuthi mfethu hayi manje yabona mase ngifika la kanti i-already lo mntana lona seligwinyile lisipati yangithola lisipati soyini i-ankeli yami yona le yangithola ayish shado wami waphela kanjalo mngani wami waphela kanjalo sekunomshana mina umshana wami ntanga abathu labo umshana wami yangithola ngisho nami ukuthi lavi sibahle wangicedela mntanami wangicedela mntanami wangicedela mara uyazi intwana hayi abapheli abantu besimama abapheli ngathole emunye futhi chesa wathi indoda ngawa namhlanje kusasiphinda ivu angamthola mfintshi angumthola lona ayisaphusha mfethu uyazi mfethu Fede satholana kanjani loya kuyi-one night bamba uthi umntana lona ngimfuna one night ichayile hey
hayi nami ngimbidla mina ntanga hayi manje ngimbidla but angiseseleyo mbidla siyazi bengimbidla ngithola ngisabhema strong indanda ntwana ngishale zona into zami amakhathi ngwabhekise phezulu uyangithola kwami naye ngihamba ngembambo kwami bayazi le yeah topless nigga ngihamba ngembambo angigqoka amajezi nani uyangithola ayo mntana lesemzini uthanda abafazi uyayazi khona le bathi umanywenywe silanda super 16 baba hanya kutshela futhi yami icasheni ilocal berenka le uthi umanywenywe icashi local kanti wantama na usikhaphi sayimjive futhi sicashi imoto ebusuku bonke namhlanje usiloku sisale nali i-dry season ngaleso sikhathi leso ntwana ngiyazibona ukuthi esala ngifuna itsipanyane engalithola uyangithola le tsipa le kudala ngelazi from ezompi yayibamba futhi kabu taken back opposite hotman yakhe ubani umzwakhe yayithola isintweni na tshela nomntana lo sazana vele sakhula from yabona childhood angithola sasahlangana vana lo mntana la eclinic estation 28 yabo le clinic le yala eKasi le ngihamba ngemoto lapho ngikhaphe bani umagriza lapha eclinic yabo nalo mntana uzoletha ingcisi yakhe eclinic uthi hello freshman bongana kunjani yabo uthi ya mfethu mehlo mathala yini usahlala naye izombi sengibona ngabhethwethu kani ngodayi ngihlala ngaphi ngithola ngicashe ekayikaya yabo ngithi hayi feli mina mfethu hayi nami sengingaba ngisekho ngale mntana lokho sihlangana njengoba ngithi leyasemzini uVicious nomanywenywe njengoba bahamba nabo ngale moto yakhe balobazula mntana ama-cross eminyanga ngiyambiza uzalawe angacala naye lapho sithi one night ukabona ushaye amarula lo mntana ngithola uphuza ilento ikhaseli uthanda ikhaseli maye yabona ukuthi esani mina ngishayini iblack but that time angisashayene kene yabo ngithenga ama-KCN ekena i2 ngabeka lapha yana ngavala ngengubo nani neamarula ngithenga ngibeka lapha ngivala mina vele ngishaya igodini ngibeka lapha yana ngigoqe ngengubo angiyazi uyeza lo mntana ngishitheke imayi mangibuya ngizolendela kuwo ngibekele istyle yabo ngithi okay angabona ukuthi ngizombekela intonyana man ngithomele yabona itafula engcolisiwe ngilova phela ngithola ngibuye ezompi ntanga feli afika umntwana lobusuku lo saplomile sinamajita siyabhema nabo mavesta khona yabathu mavesta utweba intwana engiyezwa le ngithola hlesi namajita bo France sabhema lapha kwami sadle ngithi ingozi speme nalo mntana ngithi shazi ngithi mfethu uzala wena ngomgqumela ngithola akathi umntana vele naye beseka semqondweni manje kunelinye ispare room emzini besithi kuse16 yabo sithi emachimbosi aningimele ngale 16 thathani imbhemo nani nali case eli1 lamabhiya anivayini angishaya 2 lawa yawe la mina ngathengilwe again ngathi nali mina nalo ngeke siqede lento ezilana khona avaya amajita kusuka lapho ke kumphatha kwami ke lo mntana lo ke lapho zakhala ke lapho angeke ngize ngumye after lapho kusasa sekumuntu olanda impahla kibo emadoda sekumfazi until there yangithola ubona istyle ngithi phela mfethu uyabona ukuthi le out le phela yiki out njenga mfethu alright manje mfethu mase sibuyela mfethu back to kwezenye izinto esikhulume ngazo ngikuzwe ukhuluma ngama IPB enabantu abakwazi ama IPB it is Italian Peroni boys yeah like ischeme esike saduma nje kudala yathola nefuthi besidume ngakho ukuthi I know induku bezithela leziyana yathola bezikuphumela nje impela maze kuphumele kuba yilo so mfethu makuthi nisuse from ama roots ilokhu njana iIPB ngicela ukuthi usibuyisele lapho ukuthi wona amaperoni ahlangana kanjani ukuze like igcine kube icrew ebidume kangaka la eKasi wena mfethu la eKasi mfethu indaba singayicoca kuze kubuye uJesu le amaperoni into kakhulu ngithola but uyi1 uChero uyiwitness and ngiyazi ukuthi lapho kuma Facebook uluntuzana mabusent ubusi iChero le yami kahle lo Chero lo futhi bengathi uChero Frustana amajidi kwabona nasi khona ohleli akabhemi izolo but masisohlala la shaya izolo ufuna ukubloma nathi yabo ayivini inkulumo yamajidi uthi hamba kanjani ngithola le ndaba yeperoni ntanga mangizokutshela saqala sama wala 7 ezasekhoza ekhoza C7 sisiduka ngenaliti yini lento le yasesigela le chap yabona le element orinde chap yabona le bafaka ipensela kuyo mazo skima thina sikushanga le element la siyabhala ngathi hola 7 sonke amajita but besingayenzi ngani ngemisomo isakhulu yathola sayenza kanjalo saba nani nebeef nani nalintona zama CCK ezasemfeneni ngalidube dubazana dlomo mlaba shithi ngale vele ukusuka ngale from hlophe ukuya le ngithola
sabanele kwana lentwana mhlawumbe lapho besisengakanani siseyintwana lapha ya sesamola 7 misingakabhemi yayithola sicela ukubhema masisamaperoni vele ngithola sakhula sahlangana namajita wasekhalo sahlangana wasehanana sahlangana wasekunene shuthi sesiyabona ukuthi manje sesiyahlangana khona namanye wasebasuthwini abotabo abomacingwana abomalakeni abosquishe ezala i28 yathola abobani zibhaya ntanga ngapha ngithola ngoba sewamaningi nami sengasi amanye ngasawakeni okwakena legama silisusa singakhi lapha besibo my 4-5 uthulano ubongane yenye ubitso wami bathi ubongane yathola uSkoshi Oraskoshi umboma no gigs yangithola uthulane bekomajavana yenye bathi unkuleko mayise kuyihece yashona yangithola yabo rest in peace la nkuleko bekomajavana yiyo ke umaster kabani kaSkoshi uSkoshi wona ke khongamazi ngomdanso ubuzithuwa ubani lentwana lezi jive lezi angeke ngizibize ngamagama zonke ziyamathi uSkoshi wasezompe ekhalo yangithola hayi lentwana le umtshali besimbiza umtshali sibongo sakhe ngisho umtshali lentwana le akekho umuntu beyangajive nali yantwana yabona hlele khona sine emachimbusi thina siyamahola 7 nina nasi scheme yabo fele mhlambe bebanaso but igama lalo thina simisifa ngothini noma laba bangathathi singangeni scheme sabo thina sibe yini amahola 7 thini hayi naba bafuna ukwela kwelithi side nanti asifuna ukwela kwela sathini asifomeni crew yethu ke esosibiza thina igama lethu sonke ayinathi masizibheke ebusweni angisho ngala kunama yini ama-Savannah Boys misizibiza amagama lotshwala kakhulu amamila i2 amamila la ngasejongo mfuni intwana zamamila lezi ngathi iside thina mesingazifuni zonke intwana ezikhuthana mesishaya impama thatha ama Superman thina yathola sithathele intwana ezikhuthana manje bona siyafa thina namamila ngale kunama Savannah ngala thina ayisathi Black Label Boys sathi thusa kakhulu lapho ngeke machimbuzi asisamini elinye sathi CMG sathi CMG Cash Money Gangster hayi bafethu ayihlangana uthulane jo wathi hayi machimbuzi Peroni Boys sasini Peroni Boys sathi Peroni Boys hayi mali shoda nga something thina ngisho amajida beshayani esamataliyani thina sithanda inkosi Van Greg isithi outfitters vele besishaya from enhloko yabo uyale phansi mfethu ithile but sathi hayi man singamataliyani thina sikhothana Italian Peroni Boys yabona manje mazothi ithini IPB saya futhi ke amajida amanye ayamstuka mina ngivela hayi ama-tattoo akusinto zama ngazi yebo ayamanye amajida amsha IPP mhlawumbe sesebo my 87 saplome khona iskima sakagqwa lapho siloko siyagqwala kancane butabo hlangana emabheshini Clean Sharp i-out izekithi amachimbusi ngezwe ngamaperoni majida kuso mangicula kuniskima amachimbusi yabona but na mawuzo skima sizokututsa iplug iqala yathola sizovusa impi khona la sifuna ubontu uzoyimelana hayi uma thina ndiyayi besithintithe bar thina hayi besithintithe bar yangithola manje yabona siyabona ukuthi na lempilo lejo ayisani indawo jo udalena ayisani indawo ijele lonke manje ngiyeva ngisho nabanye bathi bengiyiperoni amaperoni wamanje lawo not iperoni lisuka from elinto ubuze ezompi lawo ngithile junior ePhithixulu mengifunda khona peroni belingeke ePhithixulu bekurula yini iCCK mina ngiyiperoni ngi1 ngifunde ePhithixulu ngihlala ama-CCK emuva mina iboniso lo besithupha intwana impintshabo ye1 ngihlala nabe okaphi ihlelo sekawusini mina ntanga ngihlale ngilibeke ekawusini okaphi ngithola ngifunda la manje ayazi benganavalo lokho yamasithi break taca ngiyahla ngeBoys lapha yana ngisine indanda lapha ya ngiyabuya lapho ngicela ukubhema lapho ngibona ukuthi kusele 2 period nyane ekhinyanga ngibuyele ekasi lapho ngishishe eJardini Junior ngena ngembobo sengifunde eJunior ke lapho manje ngene ngembobo ngada eJunior ya sengistudent sangali yangithola akuthe bangibamba lapha eJunior ngadazini bafethu umuntu uzozafa induku ngagcina ngithi hayi singiziyeke lezi zinto ntwana sengimdala demo ke ngizoza ku rap ke yona ntwana ke singicala bathi uSeshman ushaya rap yabo hanya rapper now lo bheki lapha eJardini nya rapper mfethu mina I can rap yeah alright mfethu before singena ku music ne bengicela ukuthi ungichazele ngale impilo lezi ezimbili wena mnganami ukuthi esgela like ubunjani esgela cause like yabona like I am so eager like ukwazi njengamanje ukuthi lo mjida lo okhuluma ngokuthi like ekasi like bebephila kanjena neyikim nani like esgela like from primary to high school ubumuntu obukade unjani ene mangithi le impilo lezi ezembili ungihlanganisele nani nempilo eyasezompi ukuthi kasona like izompi
abantu abaningi babekhuluma because ngiyakhumbula ukuthi kunjenge-out ebikhona la eshowini last ikhulumile ithe mayiphatha nezompi yasho ukuthi hayi izompi ziyakhala yangithola kamshaya zafi impela yathola so like into efuna uyazi ukuthi like ilife yakho eyasesigela nasezompi ukhule kanjani like usurvive kanjani like le life ukuthi ugcine ungaboshwa ekutheni bewenza yonke lento le ugcine like ufinyelela ekutheni ushintshe right hayi mina nje yami okay right yabona mangizokutshela ivan bengilifaka sure ivan bengilifaka ivina izolo belingenile lekutshela izolo lokho belingenile isolo uyakuthola icala jo nyawadala feel yabo but anginayo lo party le lase Bossberg yabo that's why ngihlale ngizikhuza yabona amacala ngiwabaleke uyathola ngoba ngiyabona ukuthi into engiyenzayo ayishi jo mina ngiyazithemba noma ikubathi ngiyangena lapha mangithi into ngiyayifuna la uyakuthola yabona mangizokuphavela wena from esigela ukukhuphuka mfethu uyathola esigela bengasincanywa mina ngeke ngiloko ngiqega ngiyali isigela bengasifrustani mhlambe esigela ntwana bekunokuhlabela yona mhlambe singibone mhlambe into engange 3 months ngiyihlabe esikolweni magriza wami shothi yenzani ukuthi ashima levi yangisho magriza wami beyabloma ngabetweet mina ngibloma ngalezompi uyathola mangibloma ngaluvela adlule nje mhlambe kuyisunday anikeze bani uma-oledi nayi imali yabantwana yokukhera kuso hayi molini ngizonginika imali ngiyavuka ekuseni ngigeze khona yami makhelwane wami Solomon shout out esempumalanga ma Solikovo le yami Solomon umsoja yathola ngiyathini mina naye asishaya ngesigele sifunda phi esigela le esi1 makhelwane mara masifika lapha ngeke siye esigela zohamba lapha stadium sikaJomo lapha yana khona tennis court lapha kunama container lapha ya sivele sifike lapha impahla ezami ngisifaka esikhwameni ngizongcoka uniform but ezisekasi izila isikhwameni yakuthola ngiphuma siyehle nontwana kahle hayi fika ngaleshiya impahla lapha econtainer lezi sigela sesigoqa sibeke nezincwadi lapha ngigcoka ezasekasi angisadlaleli kuphi ekasi lami ngebasuthwini manje or ngehostel ngiyazi kusho hostel abazi ukuthi ngisesigela ngalesikhathi so ngigcoka impahla zasekasi ababone nix ngithola nesigela ngazi nje yami angazi ngasincanye isigela ngizokutshela ngifuna ukukhuluma bayazi nabo ukuthi hayi fele ngafika kuloya 10 lo yabona ku grade 10 saphelela ka grade 10 impintshi yami yangithola but isigela ntwana hayi angaze ngasifrustana ntwana alright njayami mase ngizobuza futhi because like mawusho ukuthi ukudla ilokhunjana ingidi sure udle uthe 2008 ne yeah after qeda kuswele ku-oledi ngathwasa 2007 ngabhema kakhulu after Bolomoli 2008 ngabhema strong lapho ke oh yeah so like into nje yami engifuna ukuyibuza because like masilokhu sikhuluma lento like siyabona ukuthi even like nokulahlekelwa i-oledi kele like kwadlala enye into mfethu elifini yathola so like moses highlight nje wena nje yami irole uma oledi abeka idlala elifini yakho nokuthi like mhlazane ulahlekelwa uye like kwenzakalani ngomhlaba wakho until manje ukuthi like usustain ilife nje yami uzube like khona like namanje usaphusha useshman ayisho uRachel fihliwe mahlangu jo hayi oledi lami ayijule mama lo yasana shuthi bekuyonke into ntwana lo mama lo shuthi beyangasebenzi shuthi umuntu osiherezelayo yasibhayisela ibhiya yasibhayisela nani but bekakenti yonke into bengifuna uniform esigela yabo sihamba ama trip kuphi yabona into zomkhero ama textbook esigela yonke into beyihlale istandard ngithola fede hayi beka itime angisho yazi time mina vele hayi into engayazi vele ngamehlo so ngigcine le bar yami le ngigcine ithombeni aboxoliswa abozolile sonke siyazi isithombeni letho siyathi namajida siyazidala yabona ukhohle ukuthi unencosi yayithola cele seyikhula manje ibhayiseka lentwana le yayithola kanjalo ayi njengoba ngisakutshela mfethu ukuthi oledi lami ligcine manje selijola ngapha ngithola khona le part engeke ngikhohlwe nampintshi yami yabona manje ngisasho le out le ukuthi ngathi ngayivuse ethuneni ngikhahlele leya ngikhabe intanga ngitsheti ngiyikhaba le bhadle uthobane le ngibiza nangegama yashona fele naye yabona hayi go rest in peace futhi la ntanga yabo le bar le ngangihlini mawuledi wami ukuphanda bhayisa namakota ejardini umawuledi wami wenza amakota le bar le iphuza ibhiya ngihlile crate ntanga ngishuthi mengingaka yathola le bar le shuthi ngisesintwana conversational abantu abayithuba bayajola ngiyayiva uDiamond la bayacabana labantu indiphambi kwami ngaleso sikhathi leso le uthobani lo thobane le akusile intuzana yangithola akusi itimer fund 1
Yangithola. Vele ngithini mina ngitazini enjalo hayi. Futhi ngibone ngani ukuthi mayiloko mayipush olid lami yangithola lwela ngala ngithi man la anginamandla nami ukula ngiseseyintwana. Ngithi sana. Olid donse le crate ibuye lihlale lapha mina ngisemaphakathini walabantu le awuthi ngapha uma olid ungapha yangithola. Le ithi ifuna ukukhaba uma olid ngebhalthi uyabona. Ayashaminya le bhalthi. Athi bu. Kulanda atakhilikiti phansi ngesitulo. Yimi lo bleedayo phansi lapha amagazi nani iyaphuma le njalo uthobane amadola iyaphuma yabaleke ehostela mayicede yangithola. Ayi mfethu ngisho udama la ngisesentwana encane nginamali ngabe ngenje yangithola ngingaka ngizoyihamifa entwana. Yabalethe sibuya nani nomndeni wayo sizoshweleza lapha yabona manje sizohlawula manje ukuthi amadoda simoshile. Kuso mina ngifuna ukuzwa nix angikhala jo ngikhala ngilo ngintwana. Ngisengikhalisa la gazi leli ngilibone lapha manje mfethu uyomazi mosintwana ubona igazi ngitazini mfethu amakanali olili lasidala nalo lami mina ngilitshela nje ngathi yintwana yalo ngilitshele mamela la lento edalayo le manje ngingaziphi manje angibhekeli mawoleli manje uzofaka indoda la izokhaba mina kanjalo yabo and manje into nilwa phambi kwami yabona niyenze ngadreka kumadala wami uya velocipede inhloko yala ngathi mkhulu nakho ke kuso ayi lapha yana mfethu alifaka phuma lo dako madala wabelo cishe lathi mayifuna uyaphi ehostela ngabe le parleza zizanga kanje qiniseka mara before bazwana eyiqale abaroundisa lo muntu lo batshela amasimba batshela the way gcine sebakhanyisa ngemali yena nomolelo wami Joe yaphela from that ithi amaleli bangasafuni ukulibona kanje Joe la time yangithola bengathi into nje engayibulala ntwana yangithola manje mfethu ngithina hayi uNkulunkulu lapho yazi unendlela zakhe ukuthi bengiseseyintwana akabe ngingaka Joe hayi ngabe nomesa ukhalile nje lapha bafethu sisahamba naye uSeshman bafethu sicela ukuthi bafethu ningakhohlwa ukuthi manje lokhu nibukela lama show manje lokhu nibukela le podcast ni subscribe bafethu ni share ni support bafethu niyathola into nje esifunayo ukuthi nisidonatele udonate ngesupport hayi ngemali donate nje ngesupport yakho udonate ngothando thina solokhu siletha nje istory bafethu nangokufunda enesathemba ukuthi kuzo zonke izitori bafethu niyafunda even nakuso le story esale out bafethu asikaqedi sisahamba mfethu Seshman sure mfethu besacela ukuthi manje ke singene mfethu la mfethu kule ndaba le yokuthi njengoba kade usuchazile ukuthi okay by the time kwenzeka ukuthi like niphanda namajita naze nagcine nithola ukuthi nithole senthola name of justice uyathola ilapho khona owavala khona wathi yazini from manje no ngiyaflathela manje lempilo ebugebengu nani ngikhetha impilo right uyayithola lento le so nja yami sesibuza manje ukuthi kasona yini eyakwenza ukuthi ukhethe irap ucabanga ukuthi yazini umusic iyo into ezonginceda nje kuya yonke lento le mangafocusa kuyo ngafocusa kahle kube grand ya wena mngani wami yabo lapho hayi lapho hayi ngibuza umbuzo ogrim ngisaspina yangithola into ngisafika la e28 ngilo muntu bathi njothi van mengisalifaka even na la e28 yangithola khona igroup bethiwa yabo bosibuda sniper bo spider bo vicious Gino bebayibone star yathola ukwabona ubukelele amajiteni jo ukuthi sanda amajita lawo amajita esiphila nawo akwazi kanjani ukubhala ama lyrics athi kuze kube into ehlangene nebeat sekuyingoma yangithola enithina lento leyo jo asikazi nix bisibona ngathi mone ngoma sonemali ngasikhathi leso yangithola ngibuza le yasemzini endoda mayile ngoma niyenze kanjani le mani bhalele ubani lezi zinto lezi athi hayi uyazibhalela izinto lezi understand amabhazi i-rhyming yabo i-punchline i-flow uzoba mnandi lapha manje satsedize ukuthi yini lezo punchline rhyming i-flow uyayibona yonke le nto ngithi ayisana awungishayela angizisa ingoma yakho ukuthi ethi lipi punchline lipi rhyme lipi flow uyangishoda hayi man i-rhyming amagama okugcina afanayo uyarhyme le nto le ngithola i-punchline into esho ini into ezithu ngani ngesikhathi esi1 lapha i-flow gijima noma kanjani nje uyadlala nje ne-beat ayibamba le wena ntwana ngisaganga feel but nga-realize yini okay mase ngilongilandelela into lesiva namajita wasesowethu wabona matip sowethu uyabona mangibheka mana amajita ayafana nami yayithola ukuthi hayi mana amajita kanjani amajita ashaya ahlele emakoneni asibhemela izola kudinga ukuthi maso umrapper bomile uzushaya ikinijini yo man hayi ijita ekusema gents imali ukushayela ingoma lo muntu uyizwa bo deep sowethu masiva bochaka dollar aba gents sathi hayi you can do this nathi ngithola hayi
saloko sisifundisa until sayibamba lento lo ngizibona ukuthi singene ku rap into zokuganga ukuthi ngiyotshontsha yenzeni sengumuntu ozivayela endlini nani ngestudio until ngaze ngafunda ini ukuproducer khona ngilo ngizivayela endlini ngithola kanjalo ngacala lapho ukurapper join until ngano rap into mfethu hayi rap yonke into hayi nawe lapha ekhanya rapper mina ngizokurapela makuphela le show so mfethu cela usitshele ngelife eye rap ke nangu uSeshmani uSpinari waseKasi Skebeni sirapper uyathola so mfethu mawusuka like kule life yokuthi okay from spinning to i-rap ama challenges obenawo imapho ene overcome kanjani ukuthi like abantu bezo accept ukuthi Skebeni sesiya-rap manje yabo abantu like ukuze like bokwazi ukuthi badownload le ngoma zakho nani bakhohlwe nje ilo yabongani loya mfethu wena mina enzini cala muyitshela wena umuntu uthini khetha abantu ovana nabo uyayithola abazoyenzani abayenza lento oyiyenzayo uyayithola hayi le abantu abazoyenza into wena ongayiyenzi uyangithola because that's why yabona mangizokutshela like i-rap intanga nasho ngithi ukhetha abantu ovana nabo ukuthini amajita amanye yathini lo rapper lo uyarappa asekawile lo akasagangi sekawile ndoda udele intwana lapha mina ngithi uzokhala impama manje awuseshimana kusesolo yamuntu yabona ukuavoida yini lezo zinto lezo ama bad influence uyayithola ngathini ngathola amajita wami njengawe kanje Kidem yebo mangithola wena siskimana ngeke okay mangibheka ngapha nangapha uthi okay ngisho yazi this good and bad ukuthi man leyami akusilo umuntu loyo lesi ngisuka kuzo ukuthi man everyday nginecala mangasi iveni ngizomcomplain mangasi ngithola untwana man umuntu osiphilela grand nemate yakhe nencosi yakhe angazi ngeva bathu now iveni lingenile igijimisa ama patroller wenzeni ngithola ngathi hayi man yabona mangazama ukushintsha ngiskima umuntu onjalo ezinye izinto zingashintsha ntwana until now yangithola ngathi hayi feel mina nawe uyazi hayi so lo ngiphethe yangcono ukuthi iveni belingenile izolo mngani wami ngiyathola basifuna nenjaya bathi utweba eroad yaza izwa le yami leyana nathi futhi angenze ngikhuluma nokukhuluma esiyenza izolo jo yangithola nazo bafowethu sisahamba bafethu naye uSeshmani bafowethu Seshmani sure okay abantu khona bezoyibona lento esikhuluma ngayo futhi bay understand cela ukuthi ngibambe ngeacapella nje yami ngibambe nje nge16 nje yami bezwe okay right now Seshmani bafethu ongaziyo ngithini lapho ku Facebook nazo-ke ngithola mangizoshaya museum la nakhona bheka la angazi ucabangani nami angazi ucabangani mara lokho okucabangayo vele lokho okucabangekayo cabanga umcabango ucabangeka nakancane ngoba umncane ucabanga kancane kaze uchama ngani yayitho singiyeke kanjalo mngani angazi ucabangani chesa bafowethu angithi niyazi ukuthi bafethu lento injani mase singene phakathi kwestrata kwefethu sigibela imoto sinyathela iclash sifake ifutha sambe ngempela so bengeke ngize ngikhulume ngerap ungamuzwa lo muntu ukuthi lento azokhuluma ngayo uyayazi na hayi Seshmani nje yami hayi angazi bacabangani mara lento le bayicabangayo ile ecabangekayo mfowethu so mnganami ngicela ungitshele ngalelanga leli ilanga lakho elokuqala mawuyongena e-studio ukuthi inhliziyo yayithini like mawungena kuthiwa ndoda ke yabona mawukhuluma kule mic yaphuma ivoice yakhe ikhale nje njengalawe njengeyingoma lezo hlala uzizwa ema-radioweni yo mngani wami ile bani sa record yaphi konje Viva Force lo uJamani Malcolm yabona so shaya ingoma yokucala siqeda influencer ama bonstana sathi amachimbuzi 60 rand sa record ngama 60 rand lapha hayi siyaya nathi sibhala ingoma yakho na but akekho ufuna ukungena aqale lapha yana ngithola manje intazini intwana la iconcept yakho na shothi besinyela ini itabani la ngithola ingoma yakho nakhona ayi siyaya lapha ngithi mngani wami wena ntwana ikhila mamboshi uzoqala athi hayi seshi qala shothi masifika la sithole icrew yale eViva Force igcwele studio labantu laba uwabona uqala ukurapela umrapper unosathwasa nakhona awuthembi into ezoyenza yabo mara yazi mfethu amelanga uzinyathi uzidoubt yabo cela sengithini imamboshi asiloko nje singaloko siphikisana athi ngiqale ke mina kule ngoma le hayi jo ngathi yazi eJamani angithathi intanga thema fila bhana ngashale 16 bars mfethu nami ngithukile ngiyaziva ukuthi ngakhatha kokucala bathi hayi ndoda ungatatazeli ivoice like ibe ngathi ngithukile ayithola
khuluma kahle relax ngithola ngathi hayi asiqale phansi intwana sishaye itake sayibamba hayi nami ngazi ngisho nami ukuthuka bese kuyehlile ngithola ngibheka umamboshe lapha ngiclubs ayithukile le yami le ngathi hayi 16 bars ngigibele lapha yang akuna chorus ingoma yakho rap iziyophela ngishaya ngicede 16 bars nathi isipani sakho mamboshe ngakazi kuya backup abantu bathi into atamele backup emacede ngithi backup kanjani bathi ubamba amagama egcineni ngitho backup kanjani hayi sizobona mamboshe ngena hayi umamboshe vele naye ngigena agibele nawe usathukile nawe uyatatazela ngithola agibele intwana sine vele ishaya sekuba ingoma vele bathi backup nathi yabona ibackup sithi backup manje backup kanjani bathi hayi wena legama lokubiza amagama akho oqini qinisa amagama yabona engomeni hayi nathi siyenze okay so bathi ya ngithola ngidasi sishaya sinontwana ufunda iscript ngapha yabo okay amagama ogcina la rhyme ama rhyming wethu bamba wona lapho ke nayi ngacala first track ke ukusuka lapha e-studio mfethu until no bese kuyinto zami ke la sure. So asikhulumeke mfethu because siyazi ukuthi amajita weka se rap hey unokuthi uthi uyezwa hey bathi hayi lo mjita lona unama B520 uyathola lo mjita lona yonke indawo ahamba kuyokhala ama bullets uyathola ngenxa yeka se rap le because amanye amagama they are deep and aba strong komunye umuntu awafiki njenge rap komunye uyathola afika komunye ibe personal vele dayazi ukuthini lo ngizombamba lo so nje yami asikhulume ama beef mfethu ama beef like osube nawo asebe tough like kangakanani and yabona ukwa overcome like ngani like throughout the years kwi rap yeah mfethu yazi ama beef yabona from Flame yabona Flame vele before angene eyintweni yabo from Sunrise uza kanje mfethu uyazokutshela ukuthi useshi uya rap mina mara into abayishoyo ngiva wathi unesession namasi baze bangiguga bangisa phezulu le emabaleni le taxi rank lapha emabaleni lapha bathi notona mina le into abayishoyo labantu angisifili wabona urap man angisifili ngifila omunye umuntu athi notona wena uya rap siloko siza kaya until safika la esidudleni nani emasekini yabona beef serious bathi vele beef the real one angikazi ngaba nayo vele uthi yabo ngizothuma i-track mhlambe ngesithi Deep Soweto one of member yakhona mhlambe sisadisana mhlambe yabona kanjalo yabo ma7 mhlambe uChaka Doll siyafokana yabo but nalapha ngithukanga naye if Soweto ukuthembisa or angeke like bangathi seshman zizonetha ama rhyme lapha hayi khululeka mngani wami ghetto gangster ngihamba nenjezo uyazi asithukanga kudala bakena bodala lezi azithukanga ngithola ngempela nazo so mfethu esipanini sakho osushayile mfethu eso music wena mngani wami like ngicela ukuthi ungitshelele abalaleli ukuthi wena wenza umusic onjani and like ususipane kuma projects anjani plus ama upcoming project wakho mfethu like via ama track nama album yini abantu okumele ukuthi like bayilindele like umuntu namhlanje makabuka lapha athi yazini awuthi nginikeze indlebe le out sure yathola ingalindelani from kuwe because angiyeza nangendlela okhuluma ngayo even nomuntu uyabona ukuthi hayi le yazithemba le yeah kahle intwana mangikutshela mina kahle ngithanda i-storytelling yabona mangizobhala ingoma ngithanda ukuxoxa yabona like mangizoyibhala zonke i-tracks zabantu abathi storyteller yabo zonke ziyaxoxa but I'm quite artist Grand Sharp yabona quite like umzonkonko yabona kanjalo abonguguluva abangiyeke yabona i-track yamanje le ngikhiphe manje yeah wonke ke producer wasana amapiano mafethu yabona ama igroup ze house amapiano ngiyashaya ngingasebenza kwi album bathini ngisebenza nomntana abathi Miss B yangithola mara i-album yakhe lo mntana mina am a beat maker there yangithola Miss B mhlambe nokumbona la jive la kuma Facebook nani yeah kahle hayi kusasekuyo le jeni angengize ngiyeke bafethu quite artist namapiano abo Miss B feli yabona now Miss B ngamfollow na Facebook mina on Facebook am Seshman Mahlangu akekho ungangazi bafethu bonke nginama fans akhona bafethu but umusic yabo ku dropa ayi bayazibuza bathi bakhawathona ntanto awu drop na awu post na ingoma nani sibona la malvet ngithi hayi isikhathi seza bafethu ngizoninikeza lento le yayithola nazo ke bafethu so mfethu speaking of ama artists njengabo Miss B akhona mfethu ama artists amanye ne athi mayekhuluma sho ukuthi no yazini uSeshman uyidlalile indima like
ku music journey yami yathola. So like mina ngifuna ukuthi wena maybe usiconfirmele mhlawumbe usho ukuthi akhona ama artists like amanye engisipane nawo, maybe amanye afikile ezofuna usizo, uyabona, sasebenzisana sesabekana la njengoba abanye bakhona besho, because abanye maybe phela yabazi abanye abantu bethu bengaclaim. Uyathola ngoba nje kubuza ukuthi manje usipane nobani, asho ukuthi no Seshimane, uyayithola leyo nto. Hayi yabona ngitshela babhaya ntwana omunye weza la kulisho kunjeza TV umrembula Devza wabantwana Devza mrisa sipana naye bashaya track naye uMiss B ngitho ngabahlanganisa abo Tony baningi abajida jo engibabonisile, abanye bathi indoda acela usifundise ntwana greshwa kanjani yabo, okay beat lenzwa kanjani indoda kuso yabo. Ayikho ezokutshela ukuthi uSeshimane ngeke ngathi ngiyafika kuye wathi hayi wena izongimoshela isikhathi yabo, yonke iyafika kimi yakenti ngipha yini isikhathi sayo ukuthi indoda kuso siyayenza lento le ayijiki na kanjani ngiyathola. So njaya micula ungitshela ukuthi like mawubhala umusic wakho ne yini ekukhuthazayo, like yini into ekwenza ukuthi usho ukuthi okay nangoma ngiyenzile ngifuna ukushaya enye, ngifuna futhi ukwenza enye, like yini into ekukhuthazayo ukuthi ubhale more music? Like amajida like yabona abantu esinokuhlala nabo yabo, futhi eromini lami ngishaya ngesound yabo, nginokufika amajida mhlambe lapha ku laptop siyadlala ingoma, cha bathi ubani ocula la, ngithi yimi locula la, abanye baze baphikisa bathi hayi asikholwa uwe lo shala, mara effect uthini ivoice uyayizwa yabo ukuthi yiyo la uthi ebaraton le khuluma la manje yabona ukuthi yiyo le, manje uyazibuza ukuthi lo muntu lo ayibhantsula umabhampana ngathi isigebengu yabo, uyenza kanjani the song. Ngitshela mfethu yonke into la ngiyazenzela, yonke into la ngiyashayela, yayithola ma beat nginokwayenza yonke into kahle ngiyazishayela, yayithola ngazoke mfethu. Alright, so mfethu mangingabuza yini into ongayitshela uSeshimane omncane lapha ngaphandle yabo, like intwana eyiproducer yathola, or intwana esalahlekelwe nje i-timing yabo, esesebhizi ngalezi zinto lezo wena obusho ukuthi uzidlulile, yini into like ongayitshela leyo ntwana leyo like manje ukuthi kusasa ivuke iyomunye umuntu futhi? Lapho ngithi jita lapha eKasi eMelight ungayidale into ungeva uSeshimane athi udlule kuphi kulama journey lawo nawe yabona, so ufuna ukudlula dampi intshami ngithola icrime ayibhadala intwana yami ngithola, futhi mina nginelucky ngokuthini angikaze ngafahlaka khona amajita kanje azokuhlala la kanje, sabuye eminyakeni ukugwasa abantu abulala abantu abayingakhi ngithola mathina yini ukungenzwa kani ukukhula ukuthi awuzwa nje yabo. Nawe lapho ntwana yami if ushaya music udlala idisc futhi uyadraw yenza into oyenzayo ngithola actor chubeka kulento oyenzile mfethu, abantu kubahlele bakhulu bathi uyabheda, abanye yabo ngeke bakuthande bonke mfethu, awuyona imali wena kumele ukene lokho mpintshami nazoke mfethu. Thank you baba Seshimane. Mfethu before mfethu sigoqa le ndaba yethu lena, into mfethu engizokubuza yona ukuthi elifini awuthi yami njengoba uneHlotman ne uvisha, uyathola like mangizobuza niphilisana kanjani like ningabobhuti yathola, cause noyithula ngama out amadala, so like how do you guys like do it like niyobhuti ngapha niya rapper noyi2 yathola like into like engayibuza like i-lifestyle ukuthi like nibambisane like kanjani shuthi yabona mangizokutshela yasemzini iHlotman iyonke into ishuthi i-timer iumalume shuthi uAchoose nangapha yabona mase studio uAchoose wami ke akusiyasemzini, mase studio bathi uvisha noSesh akusiyayi even nasejardini yabona ejardini bamangela ukuthi soloko labantu basala boyi2 kanje, awukazi bona abafokhana nani babambana ngamawashini, umunye uthi wena kusekhaya la nami kusekhaya la yathola, soloko sibambe kanje nale yasemzini. Into yethu mana ngabe sinenkinga sisolve endlini angeke sisikhipha ngaphandle ngithola, kodwa yona ukula ngendlela ngalo bona abantu basendini kumele nibonisane ukuthi intwana la ubheda so intwana la nami yini ungitshela amasimbi wona Sesh uyabheda wona sana kunje iHlotman yami yangithola, bele nami ngibheda ngimamela ukuthi hayi intwana ngibhedile lapha ngithola kahle mfethu. So Seshimane awuthi singene nje kancane nje kuyi-personal kancane mfethu, manje incosi khona or isazoyenziwa noma zikhona?
Eish wena mfethu uyabona leyo ntwana fele ntwana ngabe manje mhlambe sigijima nje khona lana ntwana mhlambe na boma 3 years yanthola ayi mfethu yazi umdali mangakavumi yona le ex lenye ngakhuluma ngayo ayithola ya kahle kahle yabo izinto fele ngashanga beka ithambe esiswini mfethu uyathola ayisawutesta nama sithi vele injalo uyayibamba lento le ayi ngelinye ilanga mfethu savuka ngelinye ilanga lapha yana uyakhala lo mntana lo ekseni uyakhala ngithini manje yabo masiqinisa bochira swazi mina mhlambe into zayizolo lezi yabo babashaya izolo ekuguliswa lento uthi hayi ngikula serious ngithini uthi fonela usisi wami yabo ngiyamfonela mfethu bheka kuso elimanje bheka uzoyihla lapho ngicela umele lapha ekhoneni ngizomgibelisa itaxi la yabo ayingiyaphuma naye lo mntana ngiyamgibelisa itaxi nayo yashazi ntambama lokho yangabo 6 nasi ngene icall but na umuntu wakuse BBH yabo tholakala imiscarriage ngithi shit akulapho ntwana ngacala yabona futhi lo busuku lobo ngamlanda kibe yathola makuthi kubuye usi ngadasivasa ukidla ngala yathola sakidla ngala ayijo yabona ukuthi moyindoda mele ucine yamile ngithi ngikhala mina mele ngishushuzele lo uyayithola angayimela mfethu uyayibona kodwa hayi mfethu umdali mhlambe uyongavumanga naye uzihlukana sazi ukuthi kenzakalani yithola kodwa sixabinanga mina nawe uyazi ngisamncane uyayithola noma bheki lapho uyazi isani nawo bobo wakhe lapha la ngempela mfethu so mfethu bengeke ngize ngivale i-podcast wethu ungakubuzanga lo mbuzo lo let's say you were given ithuba Sure. lokuthi usende like le podcast to umagriza wakho uyathola ugogo uyathola because like uhlezi uyisho like lento ukuthi no wena mfethu ugogo ukhulise ugogo wena uyathola so like mangathi wanakho you are given a chance yokuthi ukhulume naye njengamanje eyiphi i-message obungamdlulisela yona before sivala ngitshela straight itazini lapho ntombi endala beauty rina mahlangu ngabo lapho lele khona ungalali magriza wami ezo ume nginyawo noma izitha zethu zithi sizama ukuthatha lapho ukulwisa gesini wala nyawo sangeke uvume lapho khona lento siyenzayo le nyazi one day washo usaphila wathi usithatha lento lesi sibeke lapha athi singa give up sibe ne passion isineke uyazi into efunakalayo ethola sure makahlala ngitshela kanjalo ntwanami mfethu alright mfethu so ngicela ukuthi utshela abantu ukuthi yini abangayexpecta kuwe from now on mfethu useshimani mongena lapha yana e-studio ene utholakala kuphi kanjani hayi manje bafethu ngizothini abantu bazothi mhlawumbe usesho ngapha nangapha mhlambe u-rap ngisazokhipha bafethu umzonkonko but ne piano like house ngibheke nalapho bafethu yabo sazoyishaya lento le angeke sime ngapha mase siphande ngapha nangapha ku piano house rap uzothola la bafethu seshimani on Facebook uzongithola khona la kunjeza la ya izingoma zami uzothola la yonke into uzoyithola la kahle kahle nazonke ya bafethu lokhu besihleli bafethu no cameraman wethu bafethu uyathola lokhu nje sikhuluma naye singena nje behind yena mfethu sibonge mfethu kakhulu mfethu ngesikhathi sakho nokuthi mfethu uvume kusuka ngale emva kwecamera uzoma ngapha uyathola ya mfethu afethu sibonge kakhulu as we always say mfethu ama guest wethu sihlezi swaphathisa umphako wempilo mfethu one thing esikufisela yona inqubekela phambili mfethu uyathola uqhubeke mfethu nangommusic wakho udayise kakhulu baba siqhubeke sibashude mfethu sihlale nabo phansi sibakhulumise uyayithola lento le ya like uvuleleka uthiyami kuyo yonke into uyathola so into esizoyibuza nje kuwo ukuthi i-experience yakho mfethu kule famous city eyenjeza ibe njani namhlanje mnganami Hey ngiyabona mfethu ngizokutshela ukuthola ukuthi yazini angisazi angithola ngiyazi manje mfethu angazi ngibona abantu abayingakhi yangithola khona nabanye abanogqozi ngale yangithola bashoyo ukuthi nayi lesigebengu lesi yangithola kanti lo yaphusha yangithola namhlanje ngikule sithi ngibonile ungathi awubonanga bafethu nazonke hayi bafethu ngisaphinda futhi ngokuzayo siyeza futhi siyalandela bafethu kube kuthiwa ngutrikhala ngabe ngithi no camera wethu nobuso bepeanut butter ngale but I won't say this bafethu namhlanje ngizokusho ukuthi next time bafethu trikhala wena wobuso bepeanut butter until next time aware